Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada loni mai simatapat tugengkeng itauta ya rega tepeta nori sesera jannah Allah taala. Nasaba iya naro tappe wedding riala sappo hilalanna atau tomotta iyewe wanwalino. Andai gorota almarhum ke Haji Ambo Dalle horama bere pasang ri anak gurunna, maka da angka telu weddi muala sappo hilalanna atau tongomu. Nomor sedi tau lori Allah taala. Nomor 2 siri riwata kale nenia. Nomor 3 siri lori padamu ripancaji. Makoto perpemang salawan renge mapa salamat suku lori ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ke mancaji urana tutungonge ya rega nabi yang ke mancaji apunganna sininna anu na pancaji fong Allah taala. Ia angke butinna riwatunna fangruta nene ta Adam alaihi salam conga irese di langi itallai langi arsi. Ia rawatu nene ta Adam na ite set di cahaya matappa. Ia ro cahaya watingi ta baca na iya bacana dek gagales sangadinna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makutana nene ta Adam alaihissalam puang niga aseng iya rosi tonra asemmu puang. Kadang Allah taala Adam dek ko gagari lalanna ye wanolino benengi de igaga iya ro asenge iya naru italla nur Muhammad yarga cayana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya narana kadaan reguruta ya to nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulangi ri hakiki na iya kia pacapurangi ri lahirngi. Narima kana naro ya na sedia syukuro kamaradi apune idi mengakui umat na nabita mengaku umat selang nasaba magai disege egana nabi nania suro yang kena pancaji hung Allah taala de gaga aseng napasitonra asanna hung Allah taala sangadinna asannami alai malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, narima kana naro de nari sadding asiselengan nawatwe ang kanik mutamay 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Yare kan otomakada yewe ulangnya ang kakiri ulang
ajajinganna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyaro maulue ripa pole idi rupa tawe salaku makna nabitta narekota mai ulak kelahiran nabitta. Yenaritu kita buat kegiatan-kegiatan yang tentunya sebagai bukti maka da angka kipukorannui angka ngenna ale malebina suruh malebbi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaritu mabiasa kipego ia senge peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang pertama harus kita pahami kenapa mesti kita sering melakukan yang namanya peringatan Maulid. Makutofara pemang magitosi angkato salah sewa siji seletak kadang dek nasi tujuki nareko angka ki papole yaro pangkokange yarega kegiatange iya madari alasanna makada nasaba iyaro wattue yarega sahabatna nabitta dek nangkana pego iya senge peringatan Maulid. Jawabanna makada wajar nareko sahabat de na pego iyaro peringatange bangsa di pego nasaba magai ya senge sahabat Nabi ialah sedi rufato yare ke golongan yang kerrafi mofi Nabi tak tua waktunya banyak bersama dengan Rasul na ita mana mofi kedokedona Nabi tak na ingkaninga mana mofi bicarana Nabi tak sehingga wajar nareko sahabat pada masa Rasulullah dek na pegoib ia senge Maulid nasaba magi niga na melo si parengarangan na angka manami mengarangi angka manami saksikan ia rawatue kedekedona Nabi tak sifat-sifatna Nabi tak sehingga ia rawatue peringatan ajajingan Nabi tak tidak berlaku. Beda idi makukue idi umatna Nabi tak dek gaga rabi Nabi tak tuo dek gaga pura mengkaningan Nabi tak mak bicara. Karena itulah tujuannya kita adakan peringatan Maulid supaya angka di perengarangi papahangi khususna ritujunna sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba magai pekku carana melok ya ceri salompe malabina Nabi nareko sejarahna sendiri pangkokanna sendiri Nabi de iris gambaranna. Maka itulah tujuannya ada peringatan. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melebihi na pungala taala. Melebihi Nabi niga pakalebihi yarega niga patefu alabiranna de gaga sangarinna pungala taala sendiri. Makutobor pemang ingke Nabi melebihi nasaba angkameto sapal alang alabirange ya. Jadi ira Nabi di samping ipakalebi nasab angka meto sampai lalang ia wedinge peku carana nanolongi ia alap birangi nasab sitongan ia tu idi rupa tawe angka manik itu pole ritujunna anca jinga malabi ia alap biratta di rupa tawe dek gaga mengakui sangadina hungala taala sendiri narampe hungala taala rilalanna qaram labi walaqad karramna bani adama majapu fancaji kutu menang karomna polari ancajinga malebih bani adamah ya mananna anak apona Adam. Jadi ya mananna na idi anak apona nenek ta Adam alaihi salam purana aku ki hungala taala maka du pancaji ko polari ancajinga karomna age asa karomna ancajinga malebih. Jadi hungala taala sendiri mengakui maka da malebih ancajinga ta idi rupa tawe. Nalanju ayana hungala taala wa hamalnahum fil barri wal bahri purana upancaji ataku angka utiwir ya sekna tasie wal bahri nani angka to utiwir ya sekna putanangi agar hungala taala de na pancaji ki bawa nasikwa na pasuki pora re pamemana na indota ni ditam ki bawa nasiko de ne ki malokpo ki maki akalaki angka si hungala taala malengi lalang asapa saparang atutungang angka atanna na weret toto hitujunna riasekna tasie
angkato atanna neveret toto ritu dunia sekna puttanangi ria sekna tasiene weringi fung Allah taala akala mebu kapala mebu lopi ria sekna puttanangi newerengi fung Allah taala akala mebu bola mebu cino-cinongan kendaraan dan lain sebagainya untuk napakalapita fung Allah taala nalanju ayana fung Allah taala warasaqnahu minat thayyibat upakke daleki atakku minat thayyibat pol ridal kamina magasinge jadi alusukna tu dalena pakai dalek ngi fung Allah taala idi rupa tawe dek na pandre ki fung Allah taala sesanan re pada lona olo-kolo dek na pandre ki fung Allah taala jung dong aju kaju pada lona bembe dek na pandre ki fung Allah taala buku-buku pada lona coki ondro fakalabita fung Allah taala alusukna anrewe alusukna enunge alusukna dalena pakai dalek ngi napiri dalanna agamata nyatu agama asal lengenge malak na batasi malak na toro ritujunna andre na niya enunge batwana ada agama tak malak ina nanengi ya kyang nandre ropatawe andre ya deena nassa makada untuk ale na meto rilalanna agama tak na kyang agama yenung enung ya de meto na nassa makara idi odi menungi yara gadena nasa halalakanna afulinganna maraga afulingan dan lain sebagainya. Nasabah magai pungalah taala sendiri masaronanneng maka da upanna tamer watanna ataku iro andre bansana iro enu bansana iro maka waddingi maka sola rijiwana maka tofaro maka solang ri watakalena akune romondo tanranna maka Allah taala malak de nananneng idi atanna dari makwana naro malabbi tu anca jingatta iyaro anca jingatta de gagala pancaji kisangainna pole manami aku Allah taala kemudian selanjutnya purana anca jingang berlangsung ni kehidupan ta angka situriasa amatengang iyaro amatengange de tu gagala sungatta aku tomi Allah taala melo lesu nana rekomelo ihubungkang si bawa pertama de wana iyaro pole ngatta mapaccing ira apole ngetta malapi ira apole ngetta makanja otomatis ale sungetta harus tofa malapi harus tofa mapacing harus tofa makanja dari makwana naro rimon rede nafa na alai taratarona pung Allah taala dek panak dapi pasukata tafekku carana ira ala biratta tajagai ira ala biratta taparakai bare kwam mengidek nalanya ala biratta ne napaki rewa ri pung Allah taala nasabak bisa saja lesu ki pung Allah taala na rekolanya ia ala birangi pung Allah taala dena melo mangakuki dena melo tarimaki iya na tu napi madarima kadari lan agama ia mananna ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak gangkana mutamamana surga hamasena pung Allah taala neki angka miolo lepang idiseri ranaka magi lepang idisei na sebab iya naronna lenyai ala biranna lenyai apa cinganna gangkana lepai ola ribiseri ranaka lesu bira ala birange lesu bira apa cingange nenapa ipatama ri surga hamasena pung Allah taala neki ajak lalu kinang kamal ateka maka namu maka tamatoki pasen yolo idisei ajak lalu na sebab magi perbandingan lino na nia akhirat luar biasa kadewi anda gurta sesso aku akhirat mapulo sapu fatong rilino ya jadi sesso aku akhirat mapulo sapu fatong bandingan aku lino angka ketemu letuas mapulo sapu rilino de gaga mak datuton na bawa tasek di sedi magani nareko mapulo sapu taung jadi maka dama bawa malaikat bisenga ia tu atanna pung Allah taala siaso yare gali mangaso siapul kisah butona bisa pung Allah taala yare malaikat ranna ranaka pacalana pung Allah taala na iya pacalang kami na maringangi rampir ranna riwayat ranaka inaritu ipasafatu abi rupatawe bara abi letu rede otakna nataro fallah yaro pacalang kami na maringang magani pacalang lengi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan naro angkangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitangi yara ga pulangi siaga igana contoh sifat-sifat malebi ieu naro farlu yala salompena bare kuam mengi weddingi mancaji tulis surga hamasena Allah taala. Yara Nabi ta de nama tandre ati yara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadu tauna
mabassa dek na foji si salah-salah bahkan ipadirang atul dari rufatawe justru nabaling na si bawa deceng. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan maka da polo kitu ku Allah taala na ko angka relebone yewono lino ngan niya yewe lino mo tidak mau mesti isalai na iya nariku isale mati dino alis ngetta de tomi bawa ga sangadina aku tom ki Allah taala melok lesu dari makona naro maraga poli ngetta ya tonaro berusaha iparakai untuk lesu di pamasen Allah taala. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar.